My engineer no so na yemfa Adom TV Badwam kasia no pay na MC ha yeda asepa no mre ede wadaje me sure so guso ahwe se wo pia ko wonuma so a erade mfa nkomra asomdue mu ne mo betimi aso ahwe live on Facebook/Adom TV de do so no de bonkrata no ayekrado ne de wiase nyina da yayi ede asi ho na ye ho ahwa ma nyamishrama enkanka Ghana ma nti ene oba papa bia wa chimni duku pa na said esi fata no tumu se ma no de oboa nyame de sheda nwene ye nti e bibia e complicated so ati ase nti anoche wa ba adwo ase wa no abona botire kama hu so oba suna ban mu batampa na ene amencha ode nya botire amini kan hwa wansa Batampa bia boko Nyankopon gusu so o shadow so is on point semi fian on say de odi achesua de odi animu nante yes we sua sister penny nante ho efe pa ba se enkura no bia so o Nyankopon adom bia madepa adepa ho ye wada no ko school oko school sa brede wo kwa no it happy International Women's Day same to you so tina se go ho so de nkura beba wiase oh yes kakra some guys say musua mo wayade ti wani swade hu bota ye ma wo ma no rade ma unu hu amen rade ma hu na na nkanso amen wa ho fem ahoodin mu se ya ti rade beje wo na wada no waje wo boko nya gidigidi o mremu o da ho boko wo hu se mi kwei machi ye yes o ha obi ani akiri yes sa bia na ye hwehwa ma ba tan bia no ba tan bia pe oba tan bia ye mpaye ye ni swade hunu ene se ye bekọ no wo hu se o do ma no agina ba bia Tese wa kokora hu se erade wa ye bi enu a tenne wiase nyina da ye de asi ho celebrating ma no ene obo hu se bibia ye wa ha bia ye ma nko a e ma no nko a ba ye directors no ne ye camera fo no na nkan bebusa no because minim se camera crew no ma wom e ma no we da che hene kwasinsia wo be kampadu ene ne wo se nko mo tena nchen Sarah Akapo Priscilla Sandra Akapo yemre Sarah mafe no tina mi bobondi no Sandra na Priscilla Anaman na wo se nko no soso no ene wo mba begire na nka yema emema no eje o ma home na wo no eda oho ne hu se ne de ama mema no ada so se mema no on se ye kase ma de betumi aye nenso ya na ye wo se mema no gina echi no mo boy echi dom no mo pia ye na me ka kire mema no se ye ne wo mo ni competition bia eni ya dwene mu kra Nyankopon bo mema ema wo mo asudie ene wo bo ma na wo ma ye nso ya sudie obi a wo ne de na emom mo nso ye nsa ne yemfuru nkwa ni mu bi na se bema no som na oba de som a efie ho bedwo na ho aye de se kobasa na se asa pressure ni nyina akogina bema no nko aso ade na bema ni wugya ye no ene kra no de ya na pressure wom afia se pressure no kra e wo ba bia ya na pressure wom se aba ma ne mema ni nyina so se ya ya se be so mema ni mu e support yo pa na se omo ka so omo nko abekode ya ka so hye ba mu nu ba bia ntina erade yi wo mu fempade de boye se enye won se so bo nyina wo mu nche mu ti e boa won o ma ye de se o ma ye de fata tu bo se na balance e bibia ye kama e ye boko e ma so te ma se a wetimi ni oba tsna oba na ye bi o Tuebi. O kan bibi kakra to ni tim wow. And it say kono. Wow. It say sanu your money na sika no kran sheda man tentem kwa na enkamfo no nko we kasa no. What I say ba sika no so omu eye. O sika de ye. Ti e bom paye obi adwuma eye bi enkoso. Na ma fie nya de fie nya kono bibi anya kama famaye. Da wo kwata no waba ne e kai wo mo say online stories no de egu ho adomonline.com ko ebi wo ho myjoyonline.com ko ebi wo ho enenso so no se de ya na ye ne de bia no Ghana month ye de nipa mienu si ho na afi ya ka wo mo abakosem na ya kire fasode a o my Ghana enya wo won mo so afi oba multimedia fidwem hanso so a dipa ba ko no so wo bo adwuma enti omo so ho nsem yere beba na ye akua boache wa yi Adom oh ye oba besi ono de ono no ye do election year say ya do hu de say ye na o ti adwamu ai so ye ma na ye fe wona ma me hu say nya me ma nko na ka politics a ye o ye politics ma na ya kodo ti prepare mu no omo so ho nsem be ka che but for now the obonkrata no abafia enti ye she the obonkrata no asede a daily graphic the obonkrata na ye de ebramu wa hai
said the na ye wiase nyina da ye yidi asi ho e kai emma no baby ya sure say mema ebeka e na mo de bibia na ye celebrate bibia na ye da ko pe o me ani afili nyina da ko na ya International Men's Day debut eno na ya no mo ntia say mema they are there every day no mema na kwa mo pe celebration debut we dey do Father's Day we be program boka so do Mother's Day ya be ya be chim ni gala basisia birthday kura na we celebrate na so oferi bi enti na ma munya hwe no maybe am papa birthday me kwato ofun bro hwe me sa obusa say yes say na am nka bibia we for ma me kwato akokọ ntete bi papa la sawa cheze wo nya prepare wo kwa mo because me hwe phone na kita me maame na ye mo kọ na me hwe de kuta bo be ka sa hwe wo maame chen wo papa onla na am say na me kwato equivalent abre no na say obusa am say me bobo we for ma me nto akokọ na mo ntete bi na oh la sawa ne di ne la sawa oh wow papa o de master oti by friend la sawa mpa otregu ni ka echi na maame ma na wawaye ye kwa yie Christ wo chiesi yie ka na say e ya be ye dusu ene ye ma na wawaye ba still aka ho so wa la sawa enso ye beka se man e delay online no mema be delay mema be slow enti daily graphic de obokrata no ko pay 16 enu ni say International Women's Day female experts advise women girls to embrace digital technology and na abefu nim die ya abai e ma yemfe ye hu hyem na they say we asen ba bia ye duro no technology world emu ne ewe no amu ne ekọ de obehunu bia nso sua bi kakra obohu ane se wo so ko wonim oba na rehosem anu si ye wo asaman okope 16 obi abantie papa bi 21 years Sharif Imoro and allegedly enipa bi ekum abrantie kama fe 21 years just 21 years or ye young pa me do wo bibia wo ka kire me ana kan pro kwa so tenetene wonsa nye ne ye Matias ye enti me ne me cameraman e na edi nkomo asa ne me bia hye da antia ase amani papa but ni nyina mu no em se me yire no fe kakra na o say yo fe dia yo nyami shira enti say na me ka shaman abrantie they say no ma me nim efunu di fo say wana na wo ho a wo ba kire mu we say wo kọ na ge ho we say wo kọ na ma me ho we say chesensem wo nan e na obi e kanede ti esa na ase de efi abrolo na o ma obatan ya brafe na ne bebe ye adwuma amana betika no ma je ne nkọ asa de esi major max o ma ha ma breso yensua hwi yemfrim ebia ni the only difference is no crofo a video tape ye nya ye huomo ye na we dey you no da ho by ye trust ye Ghana Police Service e trust ye national army no se de hwehwemu tie be bia hye bia no eno de be ba o be ye hwehwemu no mo de ba je se obatan bia de na ahwere no because obi awo me yam hyehye mema sa obatan ne ba no efi se wo a ye waduro bi edi kan a ye de so nkra no se ye de bo onpane se be ya wudi ni pia free hospital aba bonten no obi ani age obi awu fa no ho fa ne ba obi e ba be hwa akwada no even efia wotimu ni nuanu mo wo ho no dada kra ni age akra no wo ye so vulnerable kire se hwi ni no ho kekan bi ani no e bi ana me ba hoyi na bibi wo me ho na akra no me de abeye no sampane na ye de bo wo mo ahyase ya wo no no ano e bi ni ho ayo how obi e ka ese aban na movie in den ora kwaku ajema menu a wo ye health minister ono na de sanse mi atudwa we de esere munya ne ntem we kwa na nka by the time eba publication ba say na nka yesi vaccine are ready ye che and no parliament o say it's a general problem ye Ghana nkwa na shoti nti omo de beba nti omo hwe so mo say rade mo nkra ya wo mu nyina ho ban na wo mu nya infections bia nti no ma me mfancy ya daily graphic de bokrata ma ne bo ano pay no daily guide de bokrata enie na the big one de afia man kwa di kan boso no military beat up a shaman resident over soldiers death ni nyina no said ye ka sa brante wo finhia duonu nson nipa bon fie bia buru na kunu no na ye ho footages bebre ye nra na asojafo e wa shaman pote mu baabi achechire mema ma no ene wo be ma twam ne enhwe wo makwa discipline bi wo ho no mo pa na nyina so ne ye ka se mpanimfo hwe sanse
ni nyina bi e beka strategy omudi ye hwehwemu ne ho nanso so sa obachi nipa ni nyina bomu obu akora da ne mpo no oyare wampie enso ekoka beka no na ode abaka kraka we buru kwabra ne nkrofo tiri mu moja nkrofo ti nyina papai yenim se belichi ye do before complain but tore bia ya omunya abotre kakra ma ye yete wo ya onase yete ha na omokom no ase ena afa wo hwe eye kwatafan ya etoso eye nsia obie mu a na no ada wo hwe ye Independence Day de etoso duosensia no a ekoso ofra mantam na Ghana mampanyi hwe anze fonyi ni da ha sanso na Ghana mampanyi ho kani the colorful event eye fe papa ne ho kani so ono so ni fonyi da ha sei na afa mampanyi abedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so de ne ho kani omusi mfoni da ha wo mu afa Ghana fade e be twese Ghana yo amamre ne amane ya efe no dodo na e wa ha special guest of honor na se panyi na se that one suffer no ma ne betina adwam eye Guinea Bissau mampanyi Umaru Sisoko Embalo ono so ni mfoni e wa ha sei we ne nsem ahoduo bi a chese daily guide obokrata no de aba afa mpanimfo ahoduo bi wa ma ahoduo bi mu nso Ghana mampanyi ni etumi eja wonom ekwan afri wo man yi mu adwumadi a wombadi ye ede be so mo mai wa ha sei na bre no aso mampanyini eja wonom ekwan. The publisher dia wodia beni say I have chopped all my ex gratia when I say can mampani John Dramani Mahamo so you can't do me foko I say he won't return foko. And the publisher Nasama will not dia beni Kufuado explains State of Nation today and also who Assam Cyber Security Authority begins licensing of services providers and also the publisher the Bokratano edia baunya bi nya breda kenkan sansam na the publisher edia ba ene anopay. Ghanaian Times in the Aboboso no military soups on a Shyman beat arrest over 72 residents for questioning kwata 5 years or so miensa ewo ho and some no the Adom we say the Ghanaian publisher here was say measles vaccines coming soon. Health Minister Kwaku Agyeman was say mpane no enche na eba na the aduru so no asemi yidika yanka nyi